Sekusukile ukushisa lapha online njengoba iphumile ke iDubai ekade ilindelwe ngamehlo abomvu isikhona njengoba nibona nje nge-3 hours and couple of minutes. Ungakhohlwa kuke kwaphela i-hour nama-minute athize nje abantu bengakezwa ukuthi sikhona. I'm sure uyayibona i-difference ukuthi ingakanani. I-difference kamehluko right, izoshaya u-12 maybe isingenile kuma-trending songs, kodwa by 2 o'clock khona lapho inamba iyobe isingene kuyona. Niyazi ukuthi uma isuka lapho izobe ibhekephi. Niyabona ukuthi abantu into kade beyilindile, into kade beyifuna all along, bethi qhawe dedela, qhawe release, qhawe kwenze njani, lokhu kungaveli lutho-ke. Isize yaphuma-ke leyo ngoma leyo. Asazi laphana u-number 1 if kuzobe kusewuye lo oyena asazi, ifikile ey'bomvu izwe lonke libomvu, kumhlophe izwe lonke asazi-ke. Laphana enye ingoma eyaphuma asebeyikhohliwe abantu, angazi noma-ke bayikhohliswa yini, ethi gcina ngci ingoma eney'boka laphana hamba nomphako laphana Umthandeni SK isekuma-trending song number 13 nayo. Kodwa abantu ngathi yes kade beyithanda nayo, kodwa kade befuna iDubai kakhulu. Cha phela zonke iy'ngoma engamthandeni, lokho ngingakukhohlwa. Ngase ngenza ngathi enye ibaluleke kakhulu ukudlula enye, kodwa-ke phela ngiya-understand ukuthi why. Kodwa-ke ikhweshini enginayo, Umthandeni lezi ngoma zakhe uyithathaphi, uyicabanga nini, ngasiphi isikhathi? Wazi ngani ukuthi le sound le ya-this year izohamba kanjani? Ilokho nje ngi-interested ngakho ngoba ngathi uyazipha isikhathi, ngathi futhi uyazi ukuthi ena if ifika laphana izofika yenze kanjani. IGucci last year yathi uma ifika khona ngathi abayizwa kahle, ngathi angazi ngathi abayizwa kahle, ngathi bayavela benza ama-TikTok. Lalelani bafethu, ngiyohlala nginitshela, ipha ingoma isikhathi, umusic uwupha isikhathi. Angeke uthi ufika nje ingoma usuthi siyabheda, not even 1 day, not even 2 days usuya-decide. Kuba kuningi ukukhuluma abantu abakuvezayo bethi angizwa i-album abantu angizwa kanjani ungakayizwa, ungakayiphi isikhathi, ungakayidlali kwi-sound ezwakalayo. Phana ingoma yesikhathi, abantu abenza music bayawazi music. Wena ngoba usuke usukhrimile lokho ogcina ukuzwa, uyacabanga ukuthi ena into yokuthi kumele ihambe kanje. No, they know what they are doing. I'm sure this track is gonna trend for a long time. I'm sure futhi izohlala ama-record amaningi lapho Spotify, ku-YouTube izohamba kakhulu ku-YouTube, but ku-Spotify izosebenza kahle kakhulu. Nizobona futhi izothatha isikhathi esincane kanjani ukuthi ifike kwi-melody lapho ku-Spotify. Sebeyayazi le game ama-Red Nation, sebeyayi-understand ukuthi sisebenza kanje from kuloya nyaka lo. So they know this thing. Nomthandeni uyazi into ayenzayo. Yilokho abantu kumele bekwazi ukuthi he knows very well ukuthi yini ayenzayo. So abantu kwesinye isikhathi ngeke ngithi mina sinika isikhathi kulela umculo, whether iqhawe lakho or akusile iqhawe lakho, ziphe nje isikhathi khona uzokwazi ukuthi uzwe umculo ukuthi umnandi ngendlela ezihlukile. Le ngoma inhle, iyathandeka, iyashaya, isound vele Umthandeni alokhu ehamba ngayo. So what is different this year? Akukho different. After 2 weeks umuntu besehlahla amehlo esithi hayi le ngoma sengiyayizwa, njengabanye bahlale benza kwabanye amaqhawe ungazi ukuthi basuke begxilana ekuqaleni. So injalo-ke ingoma-ke. So phinde sibuye nenye i-update-ke, asazi-ke after how many hours, kodwa nje bengithi angibuye fast ngizothi wow iyagijima kakhulu laphana-ke ingoma online. Nalena ikhona njalo bafethu, ningayikhohlwa, ningenzi ngathi le mhlawumbe ini kanjani. It's still a great song. Hambani noyidlala na, iselapha kunumber 13 kuma-chart list. But le iDubai Basop ngo-12 uyibheke ukuthi uzobe isigijima kubani. Ukuthi uSpotify uhamba kancane-ke, nawo uhamba kancane. Spotify update isikhathi sawo. Maybe uzo-update after a day or 2, we don't know, we'll see. But if sithola something, kukhona kuhle sikubonayo, sizobuya sizosho lapha kwi-Window Fire Sport TV nje. Sengathi short left.